Bismillahirrahmanirrahim. Importante me akakain makin mag-story bang niya ito yung story may pagkalasan may story ng kaulamanin bisarate may ilibinian yene pasal kahalan manusia el lumbalik lay dalam kurne o siniksa kasiksa siya nabakas na may tibisarawe tibi may kasinduhan yene tinen si tisiksa si dalam kubur sababan me kalakuan sababan me maksiat sababan me kerupangan tinen si tagyalan de elum na mararahil ibinte me kasinduhan sa amian yan bisan nagit ubus na insyaallah bang ibinte bakas me televate lili na bang pain kita tinen seban Allah subhanahu wa ta'ala supaya tinen gate hinang mo ete me sababan nene pengazaban manusia meli dalam kubur. Siku itu me kipong tinihan pagniya hati siksa si dalam kubur bekas tu serate bene rembuah samian yan siksain ubus siku itu hinetitan be dok pagbesetan be pagniya siksa makadahit gania sawe kindang-dendangan lain dalam kubur manusiain inakahan kita biwa may kaulamanin duk labinin Allah subhanahu wa ta'ala duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kasi kita bi niya siksa si dalam kubur niya kasigpitan si dalam kubur inakahan isab kita biwene niya pengeligye niya me kehinang tebi manusia pagi manusia te siksa dalam kubur le sababan kalakuan ne si waktu kelum ne kerupangan ne si waktu kelum ne penghinang ne sababan periksaan ie pangazaban ie lai dalam kubur pagi samian ke kehinang ne si waktu kelum ne pagi na usnan sinin demikian ie ruisab si waktu pagi te elum pagkain na kinatauhan wa tabi sababan manusia intisiksa bang iya matay le dalam kubur ne pagka si waktu keelum na samian kerupangan din helian tabi hinelian tininggalan atau patalan ba diyan ene metibis sarali ubus niya manusia si waktu na elum kinatauhan na wa ne samian panagpiniksaan yehin, samian pangazaman yehin, ubus helian ne. Sarta tinalew iye, ngehinang yene mehinang, kikehinang bakas tabisara, lebeyan pangazaman iye si dalam kubur. Ubus pinihanin, bang ine isab hinang, pagi talew kitalewan ne azab dalam kuburin, pinihahin, bang ine hinang, supaya ia magkaluhayahan si taggelgay pepinini elaw kiamatin supaya ia magkaluhayahan lai si dalam kubur ne ipinihanin kitawhan ne kehalian ne yene azab siksa kasigpitan dalam kuburin halian ne sumawa pinihanin bang inay sabhinang hinang na silagto na kelum ne supaya ia lapas amban siksa le supaya ia magkaluhayahan lai dalam kubur ne dendang-dendangan ne kana sa si taggalan ne
Pinakello mo Allah subhanahu wa ta'ala la dalam kubur si gape pinamia ilang kiamatin. Terus inin pinihanin. Dalam sini duman lihat sa itinan dembuwa manusia semua kita direkemon. Pihatebi insyaallah hinang tebi igiti kita bi inakahan. Kung ikaw ulamaan tanbi bang tehinang tebinin ini nisab may sababan amban yene pengesuaan atau pagkaluwayahan manusia si waktu na iye lai dalam kubur na dendang-dendangan si waktu pinagkalong balik ko Allah subhanahu wa ta'ala lai dalam kubur na si gape pinagkalong iye si ilaw kiamat niyan awe ubus inin bangtehinang wene ne amalinin ne kikihinanginin si waktu kalum na inin etinen meg kasanyangan manusiain lai si dalam kubur si kanya sewa-sewa. Nenin may gibong tanayan sa agama Islam. Insyaallah peko tebi. Sa Allah subhanahu wa ta'ala bang hinang yene pemingsaraan kita bi pengasuhan tebi kibang saraan ko may telebimian dar na hinang tebi dar na tebi sara tebi mian patala kita bi pagpatalimun kita bi si Allah subhanahu wa ta'ala Mikaelik kita bisa Allah subhanahu wa ta'ala bangpa ini sab kita bi kaya hinang tebi ini may tebi sara bakas tebi sara tebi pelebemian ubus ini mnuk pego tebi si Allah subhanahu wa ta'ala pagkitiya niya isab did atawa ene mian lawan nele bisrale bisra kisig pitanin niya itin keluhayahan niya keluhayahan la idelem kubur manusiain si waktu na iye itinen mati at apinakello mi Allah subhanahu wa ta'ala la idelem kubur na dendang-dendangan ne ubus nadna misara Allah subhanahu wa ta'ala misara Allah subhanahu wa ta'ala sikitibi Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah ini tagna misara Allah subhanahu wa ta'ala thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Ini besar Allah Subhanahu wa taala mian si manusia yene mian etinen lai magkahapan nagkesanyangan lai dalam kubur na sa amin pos amban kepeme PTI bitomban dunya pag dalam kubur na sa amin pinagkelum balik Allah subhanahu wa ta'ala inin keluman ng bang sa amin kikahinang ng tuso kekelum tagna imian urus inin niyan dero bisate at lay ga magkasanyangan manusia ikemon kama kasanyangan manusia kemon do kue do isab yene manusia inasab lega inasab kemon manusia bilisrahin nan sinin pa magkasanyanganin ne sino magkasanyanganin nan sinin sino magkasanyanganin nan sin buwa do manusia yene manusia pegedwe kita grup manusia ina ba talo grup pa begyan ini pare ibungu ini depende bagian manusia. Sila kan bagi SBN, sila kan bagi SBN bitom beritu. Ini ada buah, ada nakaku dia kan mengkasih, insyaallah. Ya setegal pun ngaji kan bakas sumbu dan bukan bakas sumbu dua. Yang buah ada tapi itu salah teka gue ben salat susah tahan tak semarang pengwangku UN lu lo sangen PDP anu lo so belasan sih tapi ibu orang buat dengan kan gue anu dengan mengkasih. Ya baris kasih. Ubus biar telu grupo manusiain. Dibeng kisah ini bekas terseratan. Kisah magkahakat. Ini pindah mukmin. Keruwe kafir. Tidak dia magkahakat. Sina kan mengitakan titelunan. Sina kan mengitakan titelunan.
Sila ka magkatang kita lula. Pero ko, hindi ba? Ini haja yan. Munafik. Eri tal manusia ini. Mereka manusia sih itu. Mengge mu'min ya. Banggai ya mu'min. Lesi kafir. Banggai lesi mu'min duk si kafir. Lai si munafik niya. Ini. Namus manusia yang itu penia bang pinte kita bang sayakan penia si duwe. Maaf soalnya ini. Penia si duwe. Dane bang isi kafir leda ane. Suwe penia kekulangan dan si mu'min kekahanan si munafik. Mereka saya, tapi ada penajam dia. Sampai kita tapi sih aja misalnya begitu. Si manusia gitu. Dia bang kafir kaisap. Nansi ini binisarahin pinne lil mu'min as-salih. Ilapas wallahu subhanahu wa ta'ala. Taabot lai dalam kubur na pinakilong balik wallahu subhanahu wa ta'ala. Yene manusia ini do bang hinang ne tu usi kelum ne yene bisara ini yene sine mu'min as-salih mu'min ne tine sebenarnya tebenek pek mu'minin pagkarat na tujuh Allah subhanahu wa ta'ala mu'min ne mental besar mu'min ne magkarat duk maghinang yene magkasulut tujuh Allah subhanahu wa ta'ala pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala yahin duk pengandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagka niya bisa biyan pin na mu'min ko. Diba kasi yan? Pagka hiti mu'minin magkagad be. Niya magkagad. Suway pagka gay maghinang. Nanasinin bilisrahin. Yan na pin na mu'min magkagad. Saban na pagkagad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus, duk niya pangandakan niya wa Allah subhanahu wa ta'ala hininang we. Nanasinin. Mu'min, itu ni mungkin sebenarnya. Sebenarnya aja asal Makkah, di mana dia Makkah bu. Bang Nabi disara samen, bisara Allah Subhanahu Wa Taala samen, dok bisara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam samen, kahat deh. Semua pinain dinak ke Allah Subhanahu Wa Taala, begini, gimana sudah kahat aja wani Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pinde mu'min, dok sudah begini, laga alabud lain. Bisarahin nan sinin, yene pinde mu'min as-salih. Mu'min, so maghinang magkasulot, maghinang hapto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'min si Bendal, inin, bang hinang na ito sa lodun niya inin. Pagtawad si kimete nila, idendang-dendangan niya dalam kure, iyan, lapas iyang bangkibisaraan, duk magkaluhayahan niya, magkasanyangan niya ilay dalam kure, gape, bisan pegape, ito yung lay sila kiamat sa amin. Mu'min as-sari. Umus, manusia mu'minin yan bang namate iya mu'min sibanalin pinaniya siya wa Allah subhanahu wa ta'ala pagkanan bisar Allah subhanahu wa ta'ala niya ini kaysa lapas iya ang bangkisusehan gana susine umus lai dalam pura gana kisusehan ne ubus wala khawf dukgan na kitawan la iya dalam kubur ne dendang-dendangan ne taglai kana sawa-sawa kuna karena tabi sarate bi takite tabi manusia bang kinubo na bi ubro sipukulan gugud kemo na dekeumanin no sipukura kuna tabi sarate bi dinu sakatan ne atau tinanggong sagat gugud ko dekeumanin no sumawaris alar mai sagat. So paghangkan nila dalam kubur. Bisan do mitatuan o anak ng pungtin o elan o anak sa amin. Bangga ang kamati. Dinahitan po dalam kubur. Paghangkan nila sangin niya pinay niyo manyata tinalo pinanyata. Namagisa pintabasa magrupag dalam kubur. Hini tanda nin inakalan lukit sinipuro kita usbaten mismo tanya sa delay. So anak te pong tinaite elate andate madatuata sa amin inakalan lukit luke manjari magtut sa amin. Di na oras na dinahin sikite. Pero manyata pa rin indam. Pigil maginom tuwa. Manyata si Malik pigil maginom mano sa amin. Na dinahin tuwan dani dinahin to si nasay. Nani ay tanda nin. Siway
daran te bisarate bi sine mga kalan kita hindi na pong dinis si aga masla bisan andaro Allah no anak ko sige nakalan kyo tinamba dirahit sikaw sino mga kalan kyo sino mga may tinalaw sikaw hindi buwan sino kami masaman ko kata seb ini nama dembuado sambhaya pindama demburo sambhaya gus bang kuasi pindama kakalanian bang haji kakalanian dari kasi kahe ko anu den tama kemon tene dembuado pinne hinang numahapin kemon ne sambahayang kuasi kemon ne eri mangga mga kalangawin mali minungwad ko nilang kuburi so bang kemon dulu kita sesete andate anak temit tuat bung tiniti Allah tasama kita sesete dato masing-masing ini tanda dan bangkyo et akalande bangkyo us kinubur dan dagan lain ikut dalam kumul sa amin mulai dusia balik tirang silahat dia atau suluwan sa amin begini sine mangga makalan kawin sine mangga mangamalan kawin ini amal no sambahayang no manakna niyan amal no kemon mahaplay sa tagilan elum sa amin لا في الدنيا ولا في عالم البرزخ ولا في الآخرة إذ يعيشون في الدنيا مطمئنين بوعد الله سبحانه وتعالى أن تنن مؤمنين gani tagna gara kesusahan ne si waktu ne ia inambaran dendang-dendangan nilai dalam kubur ne gani kesusahan ne gani ketelewan ne bang na mati lai dalam kubur atau bang lai dalam kubur dan samia umus pinait pe ke ulamanin kemua pega ia mati lai bepinne si dunya ga pinne mati asal bang enen mukmin sanyang game ga ketelewan ni dumain ke lumengan kita bisa samia lu silhat tebe pintre pius pag seminar sig pengajian amban-amban yang berjata jumlah lemita tuan-tuan ni atau apa tidak ko be siya me kimutin ko magtatabling sa amin bisan dusaing de ke makatelew lahatian piu kan siya paasay sabi ini binuurang katalaw to Allah subhanahu wa ta'ala gesi tinalew gina katalawan peki gane ang usasi gane ang usasi gane kontrare sine binooren Allah katalaw to Allah subhanahu wa ta'ala bisan dusaing ge pinain makatalaw talo mapatay may po sa amin natawa sila ina gesi tinalew piu kesa si kedua gesi lumengan siya giskorde gana ang usasi siya laudun niya pasi bang tinalaw kitinian ng tinalaw si Allah subhanahu wa ta'ala mu'min tungan-tungan gani ay kasusihan gisi sususuwe ko sa wene gisi karena pendakuntar ko na ina ko sa gramo ako so pemano may gobernador may mayor may barangay kapitania bang lumenga sedih pe ang sedihan ng sedih pe ang mandelwan ng sedih pe ang mamulian sa amin sinapang mo pero pinapatay sa amin ito dinahit ko pinapatay Pagya mga mu'min sa Allah subhanahu wa ta'ala niya sine seweden sine menungkuan sin sine menimaniwan sin lagi bang kube kaminin may kibong sa mga Islam lumengan si pagtuntan ilmu pagas tabi sarate bi lundang penenbin utmutan kita bi nurung-nurungan kita bi nyebe kita bi yan ang malaikat Allah subhanahu wa ta'ala bisang nga na siya bi bang kita lumengan magtutut ilmu karena nuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala hangkan mukmin ng gitinalew sewe ng sinawi ang malaikat dumempe malaikat lainut ngaji sumagawa yene yang tanda kahaje hinang yene ng buang manhinang ining samian tuju Allah subhanahu wa ta'ala hinang nen may malaikatin kegan dinako Allah subhanahu wa ta'ala na tinututan samian mu'min iyan Gana kitalawan na gana problema ni. Kaya mga mansinong nga si kelum nepe,
wala fi dunya wala fi alimil barzakh duk sampai bang ne mati ko ne manu tu tu la dalam kubur ne alimil barzakh si barzakhia alam barzakhia dalam kuburin gani kesusahan yene mukmin bang mati abang mukmin salih bang mati dalam ke mukmin tu Allah Subhanahu wa taala gana kesusahan negara ketelewan negara kebinsanan saya. Wala bil akhirah sampai bang ne duk sampai demikian bang ne si ini mulai ni tuju hadrat Allah Subhanahu wa taala lesello kiamat ne sampai puasa mandan kubur. Umus anta ta-apply inin tagna tagna ta-apply keelan ke mukmin sebendal sallallahu Subhanahu wa taala. Inin subay hinang no bang ne ke mukmin subay hinang no inin bisan pegi sa mu'min ne maghalat na bang kano hinang no ga keo ga ta bisan sinin wala pas na mandalam kubur siksale duk megke luhayahan na ila idalam kubur si waktu kelum ne lang nadangan ni ga sumagwa mu'min ne keo sa Allah Subhanahu wa taala sumagwa duk keo lapas ang mandalam kubur siksa kadik sigbitan ang mandalam kubur duk ketekkahan nun megke luhayahan keo lai si dalam kubur subay kau pinne puas amban kepe mukmin kepe kagat mo si Allah Subhanahu wa taala sebenal pagkagat le subay pinne hinang mo si waktu kelum mo niya pinne hinang ene al-istiqamah tagdatag na al-istiqamah hinayat istiqamah ini dan buwa amban lapas manusiain lai dalam kubur ne bang niye mati nag dalam kubur us pinakallum balik ke Allah Subhanahu wa taala bang si waktu kallum ne al-istiqamah al-istiqamah si waktu tangatag na hinang ne si waktu kallum ne istiqamah heti istiqamah ekka heti handen ekka pensarani sumegua me ke ulama din tekne Quran din tanda kita ekka dana kita eka sumegua pegne Quran dan istiqamahin yene subay hinang no kemon yene fardu pinapardu Allah Subhanahu wa taala sikau mula-mula sambahayang lima waktu hinduk pong tinaini erukul Islam ibalik ayen istiqamah inin hat istiqan megiston istiqamah samia sumegua bian erwin puranen pinapardo Allah Subhanahu wa taala sikau rukun Islam limahin wajib subay hinamno penuhutanen ene sambahayang lima waktu penuhutanen sambahayang lima waktu sumegua gay tinggalanno sumegua gay etinen ine absenanno bang niya abang tekka samian yene waktunen tekka niyan pangandak Allah Subhanahu wa taala kawin sumegua asal hinamno yene sambahayang lima waktu inin patatap keo si hinang inin sampai si kemetay nura ke menjadi ilebah daa ako ni pinindamabian intag na tagna etinen sambahayang daa isab kesinduhan ang bangki TV bang TV amian bang magirangin eka daawahan kaya ko sambahayang sabihan pakantis ako pare tao sabihan naman nakamtelo sana eka kaya iya menjadi bang mabaya kyo nagke sanyangan bang mabaya kyo lapas ang bandalam kisigpitan sa dalam kubur sumegua al-istiqamah etinen patatap kyo sebenal naghinang kyo wene mula-mula penutanen sambahayang limiwaktuli asal da dengaron sampai sikimeten wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin sampai etinen kemetagna taklif kemetagna ni kau dinaak Allah Subhanahu wa taala balik ni kau samian dinaak kau orang bahayang nang bahayang kau si pandakan lebihan pandakan Allah Subhanahu wa taala si kawin duk si lebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai si kimeteno ge manjari inabsiran ge manjari pinain magin ko nang bahayang ko si tahuninin dan tahun ubus tahun si 2018 pereng ko tahun bagi bekas gay upaway si kulit atau anen Jumat atau gay dia menjadi sumagwa ini bagas na sinara wallahu subhanahu wa ta'ala bustan pagsambayangin
Ku emiya tabisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang bahayang kaam pagibakas ne sinara wa Allah subhanahu wa ta'ala siye wa Allah subhanahu wa ta'ala us ina kan sa ko na sige tabi sallu kama ra'aytumuni usalli nang bahayang kaam ku bustan sekelo ku bustan ebe sekelo wala penne tikite ku nang bahayang sa heten ku bustan asal ke sa iten ge manjari kulangan taru ge manjari simokrahan ye paghinang ten amban paghinang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi ubos na binatang paluan na sige tabi sa amya al-istiqamah. May kipungutin siya ang Muslim, al-istiqamah, taglatag na manusyain magkasanyangan sila dalam kubur. Magkasanyangan sila dalam kubur, sumagawa iya istiqamah, ito ng patatap si Kemon, ine pangandakan wa Allah subhanahu wa ta'ala siya, subay hinang na nagtagbisaka. Panutan na sambayang na waktu, rukun Islam limelay, bangtek kasi tenen asal suway wajib iki menjadi tinggalan tulisannya. Yan demikian bang manusiain say na tahinangnan umabot si martabat enden mu'min as-salih. Mu'min si bendal, mu'min maghangad na duk maghinanghap ni sa Allah subhanahu wa ta'ala pagtaabot matay. Dumanin bisaraku, sumiti bisaratan bitik kita makakasanyan, bisar Allah subhanahu wa ta'ala, magkasanyangan manusyain, lai dalam kubur na nagkaluhayahan niya, bisan ga niya sawi nila dalam kubur sa amin. Sumawa, bang aking magsambahayan, magtalbisara. Matuk laku, gata bisaran siya. Sumiti bisarahin, sumiti ko maghinanghap, magkahagat helu maghinanghap sa amin ini bagian pengandakan keseluruhan pengandakan Allah subhanahu wa ta'ala segitu misalnya umus penia istiqamahin puas amban ini maghinang le maghinang sambayang le pente iubaban penautan us dumen na hajayan penne sambayang na haja okay ne sumebua peniape bang na kyo istiqama si sambahayang lime waktulay sumegwa ipatno ina tagna inipatno niya atas telu parkara magin kyo ted asal mu'min si ben na si Allah subhanahu wa ta'ala petuhot lai si sambahayang li kiisa subay ipat mo al-qawl penisarano malatin. Penisarano manggani ake unhanin. Kung ito bisrate bisi manamihan. Kaya bisrate bisi manamihan sampai magsasa na kemon na indagi na sa amihan. Iyo, gana alute muna. Gana mag-discuss, mag-ano sa mga kemon. Gana bisa. Gana ito ito natija. Result alay si kahapan peli kita mamarihin. Al-qawl. So peheli kita mi bangga dunia bisara. Pemisrain importante lu pinta sa pemetukan nu atau min bisara sa amian peg ke jawaban da pereng kita bang ipat tebi yene ke mukminten bi ene pagagawa tebi tu Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya kisah misara wal fi'il sekedue kikehinang hinang mulai sa amian. Bisan to kaya usap sain gini. Hapa misaranon. Subay pagpit mga asal gay hap ini hinang nun na daro na gurani. Subay teluinin kaysa pin al-qawl wal fi'l wal amal duk hinang pemisara duk yene kikahinang mulai duk amma bag-amal ni sa amian hijut kahiraan nulay, nung ene pagkaamal nulay. Sumay pinagtutut sa man ipat no. Sumay ipat no. Ene kemu'min nun tuja Allah subhanahu wa ta'ala. Gumano sa pinabang na kabagsambahay pinungangal na kayo. Sumaguwa, behenon sa amin ang tororo. Atawanon hinang nung sa amin ang sawe nung kanya ganagunan. Atawanan ka niya, miyan lai tayo doon nene, akhlak nung haping gana at dat nung gana, respeto nung siwe nung dahil. Sume kuha, teluinin siwe, ipat no. Magin kayo kainan istiqama, magin kayo kainan mu'min to Allah subhanahu wa ta'ala sabihin na.
ibang tehinang ne suwek tuke elumne pagtaabot iya pinapatay wa Allah subhanahu wa ta'ala dem kubule ng nandangan megkaluhayahan ni manusia megkaluhayahan ni samian bang iya tehinang ne yene mian memebdegan ne agam Allah subhanahu wa ta'ala duk memebdegan temisra ne mahapin duk kewa ne mahapin duk pil ne mahapin sami si pagkasin na manusia Allah ibang sa Allah subhanahu wa ta'ala ini men kuat bisara Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ini sebenarnya lene pinne si manusia bisarare bisarare gapin na ni Tuhan kami melingkar sedih melingkar Allah subhanahu wa ta'ala ngayon nagtuon sa diya man Allah subhanahu wa ta'ala ibenal kagan asal kagan ko pinne gani Tuhan ko kada Tuhan kami sa diya Allah subhanahu wa ta'ala umos puas pinne sugpatan ne yan bisarare magkagarin magsibenal to Allah subhanahu wa ta'ala thumma istaqamu dugani hinang wede ye pangandakan wallahu subhanahu wa ta'ala sisiyahim binebegan wede yan ko ito bisarare ne amban pemisarare amban hinang de kulpiye de samian di jutkibale emen pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala sihin yeme an kinabayan Allah subhanahu wa ta'ala hinangin pemisarin sa amin hinang wede ien manusia bisara Allah subhanahu wa ta'ala magkasanjangan taabot si kimetire amban abang ni simule tujuh halan Allah subhanahu wa ta'ala amban tagna pengeddo nyaware pe sampai ilang kubur siya pero Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ene sine ene pinne mesiye sebenarnya manusia bisararen maghagad siya gani atuhan kami sedi melingkar Allah subhanahu wa ta'ala umos hinangde pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala duk hinangde pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miyane istaqamu peghangkan pinne siya mati tatanazzalu alaihimul malaika pamante be kemudian sa Islam tatanazzal ihti bisa nasilin malaikatin si waktu nan silin ga pepegdilen kubur si waktu pinne pinapatay neddo nyawanen si waktu neddo nyawanen ene manusia istiqamahin manusia mu'min tu Allah subhanahu wa ta'ala yan manusia menghihinang pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala tatanazzalu alaihimul malaika sinakan mengituan ini malaikatin magtuntun-tuntun magturul-turul pe amban di atas langit pito si di atas bulak pisi manusia ini natinnya dumandang buah malaikatin dumandang buah hadza malakul maut ini pisi mengiduk nyawa di dumay Ignain si hadis si Bara ibn Azib kesubahat yang saben lai hadis yang saben si waktu manusia mukmin duk saya duk mukmin duk kafir saben ma ini dok nyawanen itek ke si malaikat yang saben itu duben karena sini pero Allah subhanahu wa ta'ala malaikat duman dikit-dikit duman kulang-kulang tatanazzalu alaihimul malaika magturul malaikatin pisiye yene pisi pengeddoanene manusia bersuak ini do nyawanen musi hadis Bara ibn Azib hine pusan nentek kanan sinin pete perhelu ne kemon malaikatin lai pisi pegine do nyawanen hine pusan mete bedem buli mete kain yene kewakilan Allah subhanahu wa ta'ala tarak ini mengeddo nyawain sine ene malakul maut hina sumewa dahulu amban yene buat malaknya malaikat sedia manie meggetinen megturul pi si waktu ini do nyawanen yene manusianya tatanazzalu alaihimul malaika ketika dan buat malak ini al mautin namangkin dun ini do nyawanen kumus pek ini do nyawanen malak al mautnian na balik di sabse bino periata inangkat nyawanen Allah subhanahu wa ta'ala pinipini si bino periata wede ubus na bine baranin mati iga ada niya nyawanen sa amin ini pinandin sinambahayang ni ubus kinubuli ang sa amin lugin sa amin ubus
tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu. Nansi ini gati keheteri sueme ke kelayahin mengetahui yene manusia ini dok nyawa atau manusia penepetein binobek besar nansi ini binobek besar yene manusia inakahan wallahu subhanahu wa ta'ala yene manusia memetei kuitu edo kuitu yan bang mu'min iye binisara si iye wa malaikatin ine bisara Allah subhanahu wa ta'ala si iye inakahan iye tinne Allah takhafu manusia bang istiqamah iye bang iye tinnya hinang penandakan Allah subhanahu wa ta'ala si waktu atau setiap jalan ni elum setiap teman kemete ini samian hinang wene pengandakan Allah subhanahu wa ta'ala hin duktinuhu tuwene sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pin malaikatin si waktu ini do nyawanin na samian Allah takhafu wa la tahzanu dake pin ni tinal pero bisa dane pin ne kam tinale atau dake tinale oke men iya por Allah subhanahu wa ta'ala wala tahzanu tukkan na kesusahanno dake tinale o pin dalam kubur tukkan na kesusahanno la dalam kubur samian dari ke tinale inaddo na nyawanon ko ito pinapati ini kau sa dinako Allah subhanahu wa ta'ala so gana na ketelewan no gana kesusahan no muabshiru dok ini nakan kinin pegtek karu dalam kubur dake ususa irin ne gana asal bengal gana ketelewan no dok gani kesusahan no muabshiru bil jannah dok akahan kani keu bang ne keu dalam kubur ketekan dalam surga keluhayahan yene dalam kubur sabi dumi kesikpitan Kaman tabi ini besar Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian saya Islam kita tabi kubuli sikpit tamanan sikpit liang kino iluagan umus inuan pa iliangan pasamian umus tinimbelan dingding hali pasamian ini hawan umus tinambakan pa bulak balik saya ini hawa sikpit kubuli bang mu'min namitay istiqamatu Allah subhanahu wa ta'ala ko tabi pasamian dinahag Jesus dumen sikpit kubulin dakaw tinalo si kubule gana kesusihan lai dalam kubule bisan kau dendangan ine kubur nun ihati ini nang Allah subhanahu wa ta'ala sa kausuka wabsiru bil jannah nakuha te bisraten din payaman ne kubulen luhan den tamanang matane pagkasta bisran tungan-tungan payaman de yan paglai pinakalum balik ko Allah subhanahu wa ta'ala bang mu'min tamanan tabot-tabot matanan sabi luhan kubur na may tujutungan sabi luhan kubur na duk lawang hinangan dembu lawang lay dalam kubur ne lawang pinaharap duk padagatak duk surga kubus ko ni bisrain pasik na pisiye kemut hamutan kebeng-kebengihan kaya nablan surga ang pine dalam kubur na siya kailan nila dalam kubur sa amin. Naisa sine, yene may manusia mu'min, istiqama, lapas iamban kebinsaraan dalam kubur si waktu ia pinapati wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lapas, manusia niya tagatag na, lapas ang istiqama, emang kita kanan, inakaan ng malaikat ini, bisara Allah subhanahu wa ta'ala, bang na matay, dani kayo ususe, gana kayo tinalew, dani kayo ususe, lekaw dalam kubur mo din ng dendangan, dalam kayo dalam neso, dalam kahapan, dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abshiru bil jannah. Iyan, pinne, penge zanji, pangatag Allah subhanahu wa ta'ala kamin, si waktu, ke elum bipe, buhinang bi, ini panganag Allah subhanahu wa ta'ala, yung sikam sa amin. وفي الآخرة ونحن أولياءكم في الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Lai dalam kubur dinak inakahan, dinak manusia istiqamahin, lapas amban dalam siksa, us inakahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dinak gana ketelewan la iya setikilan dalam kubur. Duga niya kasusihan wala sus kompleto la iya gani ini nasamian ini gani aku lang kasip siya ubus pero Allah subhanahu wa ta'ala lai dalam kubur niya tabisahin dalam kubur niya
Ubus bin Allah subhanahu wa ta'ala, walakum fiha, dukbang na penne ka ang peluas ang dalam kubur, lain na sila at ng buha, na si dalam surga, na sila wakirat, lain pinasi na kam dalam surga, bisa Allah subhanahu wa ta'ala, walakum fiha matastahi. Lekam dalam surga lepin Allah subhanahu wa ta'ala, o kami manusia na istiqawa na rusdunya insiyok nukal lumbi. Lai kam dalam kubur gana kebinsaraan bi, gana ketelewan bi, gana kedilikawan bi, samian ke lumam dalam surga, dalam kahapan, umus paglay sa lahat ng buwa, lana siya akhirat dalam surga, walakum fiha matastahi anfusukum. Ini na may kipong tinantabanan asal pinagkahap mo naman. Ini. Kung hindi na bangbano siya dalam surgaan batang mga kena. Messi pe, pipihap damam kita bi Messi al-Kubak atau Abjida atau Abjiza, batang mga kena kita. Atau batang mga manukman. Atau batang mga sapi sa amin, batang mga laham. Kuingi, tidak. Niat hati kita. Kena nak kilo bagi ni. Nak kuing ka nak kilo bang bakanda. Nah, demikian tu kawan apa? Pagi itu si dunya, pipi kita si macam toa, maganda pe sabi agus, megurong pe us, kina baginan seimal pe, megkawin pe, melimbun pe, kita mewan pe sabi. Megkasaya. Andang dia anda tu. Andang dia anda tu ruli. Bain Allah subhanahu wa ta'ala, walakum fiha ma tastahi anfusukum. Kaya keenan dalam surga mereka pemtinihan bangkau meglu, bangkau meginu. Korek, Opening si anak ilu boleh, korek. Gani alub. Dalam surga ini gani alub ne. Ina hajja penia dalam penyataan nesamen kebayaan penetek ke Allah subhanahu, kinetawan Allah subhanahu wa ta'ala. Batang maganda inam, duksikip. Semua problemahin lu, bisrate ini saya samian. Kayan tu si dunia me soal. Tapi ada puan nak ilu, piye ko bakasandaran pre. Tapi ada hang ko enwan situan. Piye sempu atau apa itu? Siap kan siap. Siap. Anak-anak. Bagi anda Rasulullah sepuk dan buah. Bagi anak-anak asal anak kur sunat ni. Insyaallah. Kung anak kilo to hinang di bisintuan bagi ger pong tiri ko orang amahe si pekapan. Siam andanen dalam surga ia ke monduk andanen lai selau kamat insyaallah. Duk bari sampai kita pinatuhut we ne. Kita tutup kita Allah subhanahu insyaallah saya ingatkan. Ubus soalin tu pin anak ilu atau pin anda anak ilu oleh siang penne kami katuan. Kalasahan kami iya saya lasahin. Tamat kami dalam surga selau kiamat sini kami tandanan pekedam kuat. Demi kesal soal saya. Ekan soal tu. Eten dua andanin, dua telo samia. Ingay lai tanda nak iluin atau ingay lai tanda kung si anda kung ekkali. Demi kesal pa masih. Ekan soal tu. Soal suari eron menwali me keren dihari pergi kalasan dia lari. Memang saya. Nanan sinin, maka maka ada soal lagi. Maka ni ayan pinain jawab dan lai. Gagay sige problem. Jawab dan lai pinabaya en elanin bangin lai kinabaya elanin. Sumemua dane bang niya kam so menu al sayin. Ene doon biya dote bisa Allah subhanahu wa ta'ala ni kau. Wepe kau may problema tukit-tukay pete tanu masihin. Butia na bisa Allah subhanahu wa ta'ala. Surga inga niya problema na niya kompleto ang kompleto ini tanda nang magniat kau hadja kay kau magproblema dara ina nuk kinitawan Allah subhanahu wa ta'ala itek kasi kau. Wepe kau magina sa amin. Tiyaw mo mga inga tanu inga nu sa amin. Harus si Allah subhanahu wa ta'ala kaya mo niyan. Hetinan halal si kau. Dana pihami akarandahan sa amian pinde kai. Sumegua yene okam ekepugden mekrendehan
bangkabayaan bin ikilasan bi Allah bin suituhutun bi yene pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala si kamin duk tuhutun bi yene pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala si kamin ganta bangko inge makhap yene pag Allah bin duk kita bisa makalahanin duk huti bangko inge yene pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala bangko inge pakarakan datang bisa mi semua may problema saya gini problemate bi gini problemate bi walhasil pulang dalam surga pulang we petiau tebang sa inge bu ine bisarallahu subhanahu wa ta'ala in garia inang mo suwe megniat kyo inge lai penia dalam niatmu yayin kinetewan Allah subhanahu wa ta'ala bebetek kasikawin sa amin upama mabatang maganda ko pite may sempu upama harus Allah subhanahu wa ta'ala yang sa amin gak kita bisa si pasyongan dunin dembuwa amban dembuwa manusia pinandahan Allah subhanahu wa ta'ala tabut lai si dalam surga piye andanen hang kada patu anak kilu in batanged do pitumpuk duwe andanen dembuwa do manusia dembuwa lila pinandahan Allah subhanahu wa ta'ala na anak kilu hatu pinini sa mabenuhin pitumpuk duwe indama sina dembuwa lila sina dembuwa lila dembu hatu ng bangkam na sinin so banggaria insyaallah bang pwede no tembe do katawan sa kitibi nakipigniat hadja pagibangko makipigdat sebenal sinuwat na Allah subhanahu wa ta'ala hiniat nulay ko hinang ene begini mulai dembu ay na manusia labot diran si senebusande pinandahan wa Allah subhanahu wa ta'ala pitumpuk duwe dende ubus duman pendende mandelem sud de dem dunya anak ilu dende ga pepinne pakas tekito manusia gabe bagas teosal do manusia gabe bagas tanto do manusia yen pamandanen pitumpu duk duek kandanen dan buat manusia sahid Allah subhanahu wa ta'ala to sila kita yang bersihirin insyaallah kaya mo kita niat sa amin anak ilu kan hatu way pag siya upo na buhay mo sahid kan Allah subhanahu wa ta'ala sunagwa kapan sahid kayo sunagwa tiya to misahirin makin keenan sahid suwi sa amin gusto may puno na tiyartuin na bisa na pirin karaja pinisara pirin sahid kung siya ano sa magkasi-ase sayang yung kasahid na bagi may pataya at mahunang bisa magjihad sahid yan si Allah subhanahu wa ta'ala sahid sayang yung kasahid no bangka pirin may kusahid kayo may ikaw lonim baka na may patay ngeluha sayang yung kasahid sayang yung pagjihad yan sayang yung kasahid no mga loko mag-corrupt sayang yung mag-hijack sayang yung kasahid no yan niya yan mag-kidnap niya yan sabay Israel sabay Israel to yan na sahid sa amin bisaranan karena Allah subhanahu wa ta'ala pagpunuin sa amin iyan tawad sa law kiamat dembuwa adu yan lila pitumpu duwe andanin pinandahan Allah subhanahu wa ta'ala yan hapinang na ito sa Allah subhanahu wa ta'ala nah kita biya anak ilo siyampe indama sumbak niat pe dembuwa pe dua aku ya magniat pe nakulang pe sabi gani yung problema yung dana problemate bi bisan kalasahan tabi andaton bi atawa sa amin importantin bang naghiksura kaya mo harus sa Allah subhanahu wa ta'ala gani akulang sa Allah subhanahu wa ta'ala hinang na sikiti pungurong na sikiti binagkamante bi sa amin ina binis enutan bi ng pagkakaan tabi niat tabi hadja binitek ng Allah subhanahu wa ta'ala sikiti bi yan kapanin man Allah subhanahu wa ta'ala si kedua lapas ang bandalang kubur yan manusia arribatu fi sabilillah tiyan ini karibatin pinahin arribat duk syahid magdambuha duman magdambuha yan kedua manusia magkahapan si dalam kubur bang tahinan ng tusi waktu kealum niya pinne arribatu fi sabilillah النبي محمد صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من النفاق وأمن من البطال هذه رباط يانا manusia magdepende mag-security sa lahat niya atau sa kisipentalan niya kasi kung may lahat sa amin kung lahat atawanin kung may bulakante atau kung may riate piti sige sa iyo niya song nasiyaw kao
Busa o si kesebendalan mo tira sa gatan na sa mga tabala si kesebendalan mo yan. Nus iyan, wajib si kao, subay harisan mo, subay sekuritihan mo, subay tenggihan mo sabi yan. Gaya manjari pasakaran. At ini kung may alhat, tinipito mo malahati. Pwede ko may alhati, pituhan tibinin. Gaya mon ketelimut ni nga tikita tibi, ketelimut Saudi Arabian pen o yan o haris. Pagi song niya nga seksiye, Yemenin songong terdu, Iranin songong terdu, Irakin songong terdu. Kaya mo na pinay sabi yan, naman sabi ito mga US na yun, nag-esong ito, repito, yan sabi yan. Naus, talimutinin, hudud na yan niya ito, piniribat niya ito nag-security, atawa, ngagpangan, yan may manusia, so nagdupang may pinibalahat na yan. Ngayon, hinang inin, bang mu'min si Allah subhanahu wa ta'ala, ubus, bang sampay, temore matay hinang din, sabi ko hinang din, dembuha ang bani, pagtawad siya matay, lai dilang kurde, ine, lakpas siya ang ban, kasiksaan, sumigawa magkiluwayan siya, pinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ine, ribatu yawmin, de'ellaw kewhadja, ribatu yawmin walayla, de'ellaw kewhadja, duk dansangin mekipeg security, makaagpang liyo, piyo sa lahat na nakipatipen na sa lahat yan. Sa aming bang niya, piyo sa ngandupang, sa ngatinan nagdaluhaka si kasabenalan no yan. Happy pinne, amban, nakipagpuwasi kayo pinne, si dilemdeng bulan, dukli si pagpuwasi na rin, hatinan, magsampahayang pikiwala si tinglaman yan. Hinang de'elaw ruk dan sangit, karena Allah subhanahu wa ta'ala penyen, hape amban hinang puasin ng bulan duk sampayang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bangkyo makipag security, makipag ini, makipag depende sa lahat ng sige sa pandalan mo karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus, si ketello, ini song ano oras tanda, song ubus, yan pinitian as-shahidu fi sabilillah. Ini manusia sahid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masahidin. Mesahirin, magmahap yan, magtakali bisarako, hindi ba bisarap? Dumen ako ka ng saray. Dumen ako ka ng saray, subay tinuhutin Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang daakite bi, niyan magdayday pinayin, pigiin ikiti binut mag-abusaya, atawa nut mag-eminalib, atawa nut mag-emayalib, atawa nut mag-inibisimaroy gituyan. Ini utik, bahasa Pinoy nagjihad na bahasa. At orang sa Pinoy pagkain magkapko inda marugsikibot dilimnar ka ni. Kapko na bahasa sawa ano yan. Miyan bahasa may kapi ni siya. Ako, emanalep ko, abusayap ko, dukmuti ko, duk aymay ko, musahidin ko. Kiruksikibot duk indama talungan sa amin, kabukay, hilaha, duk ideben sa amin. Kapir kami yan. Saya bisrahin. Daa kita ngasi-ngasi. Surutus syahada, syarat atau keenan keumangkin sahid. Matay sahid sa Allah subhanahu wa ta'ala, bangkya upenne magkisa antakuna. Khalisatan liwajhillah. Sumegwa bangkya magjihad, sumegwa karma Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen kan magjihad kau nuot karena ini duk kau mekedo bulak manusia, duk kau mekapaghaja, duk kau ke dagai, tabra suwe kau karena ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala. Saya urus ini keikhlas nun magjihad kau suwe dinependehan nun, ini agama Allah, dinependehan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya berjihad. Ubus wa anil ard duk yene pentelhat mo sa amin. Ubus bang manusia in berjihad. Dumen karena pangangkat ne etinen yene agamane duk dumen pemebeg ne yene si kesebenalan ne sa lahat na sa amin. Nakunin na ini kami magjihad manusia kita itu niya may say duklo si kitemi pinagas kitemi we amban si sine pe me ano me presidente
si Noynoy Duterte, dinagigit ng bahaya. Dinagigit ng pangachi. Dinagigit yung magtablig, magseminar, magmadras sa amin. Ni ano sana sa amin ng Pilipinas, nagaskita rin. Gadia. Nansi ini, wajib, bang na megaskaw na kayo mag-agama. Bang na ikaw pinapatay, sinumbay, binusado sa pag-agama, no? Ini. Nung kaakaw bang kaumatay, sahid sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, bang, Papua na, yung nagkahaji Papua, pag-ek ka na, sinasi-ek ka na, sinapalinis na pang nagana, baby, I'm right, nagkaman sa amin, spin na kusahidin na ko. Pag matay, dagang ngasa dilim suma, diba? Basta tayo. Mangin ko jihad, karena Allah subhanahu wa ta'ala, duk Yemen, itu agama, mula-mula, didependehan nun, agama Allah subhanahu wa ta'ala, duk pangkat nu agama Allah subhanahu wa ta'ala, duk pangkat nu lahat nu, panginip nu lahat nu sa baik nu, sa amin nu ini putar alay. Nah kita bilang, hurriya kita bilang, nggak perlu semalam tu. Subay, piniasin. Subay, bilisradasin magsyahid. Pinibita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lishahidi sittu khisal. Si waktu mo sayid mati sayid, shahid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbono kar Allah subhanahu wa ta'ala. Nut magjihad karena pagdipa si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si miyan awe kar Allah subhanahu wa ta'ala. Niya pinne bang niya mati sa miyan pagbono din. Asal sebenarnya karena Allah subhanahu wa ta'ala dumen inilai samen inun maksuddan bangi mate ubus niya pengurung Allah subhanahu wa ta'ala si pe ngazanzi si pengagat si atas ennem parkat kaisa dari distara tagna mate abangi mate yagfirlahu min awali tagna tetimbak si bono tewa ubus tagna metak laha nen amban dia tak depetak pelahan amban dia tak baranne ini sampai mekimiteye depetak li tagna pengempunan Allah subhanahu wa ta'ala laha ne dusene yene saban laha ne betak li inampun Allah subhanahu wa ta'ala dusene siye depetak pe laha ne metak amban tak baranne inampun Allah subhanahu wa ta'ala siye dusene sine manusia sahid karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demi manusia sahid itu penut-nut dan zaman so itu salah itu teketohat program ubus wayara maqadu pinakita wallahu subhanahu wa ta'ala si waktu mati yene pilihanen peningkoanen la dalam surga ini men penuanen ini men pilihanen ini men sambatiakan astananen ini men yang opisinanen atau enemen kemon nilai pinakita Allah subhanahu wa ta'ala wa yujaru duk ilapas min adhabil qabr amban siksa sa dalam kubur sikatel lapas amban siksa dalam kubur ini manusia bangi mati sahid Allah subhanahu wa ta'ala ubus wa ya'manu min al-fazil akbar tabut selaw kiamat pinailarak munyahin pinatekkan yene hilu halain wallahu subhanahu wa ta'ala kemeketelew-telewin dan buang ban syahid lapas Allah sedia ban kenabian lapas ie lesi ene pikirnya ketelewan pemang ire petusan dia ada tu tekideti bina ketelewan ku itu ka penia kata besar na magkelewatan so imagine penia magketelew-telewin mekerehitin bang tawat sila kiamat nan sinin dan buang kemon dan buang ban kemon magketelew-talew kemon lapas amban me ene pretek Allah subhanahu wa ta'ala sektuien ene bang kau mati sahid si karena Allah subhanahu wa ta'ala si keempat sialau kiamat ne wa yudha lahu wa yudha ala ra'si sialau kiamat ilinganan yekwe plus kita mag-graduate maganakin rembo-rembo pinapira ta stage saben pinaharap ta kita kemon manusia sialau kiamat ubus biretara yudha wa yudha ala ra'sihi tajul wikar ilinganan amban kemon harapan manusia lesen lau kiamat nagtipun manusia pinen iyo ne indama sahid les begbono sa dunya iyo ne sipok sahid les sa dunya ilinganan pinen sipok spito ne kau sahid yo sa amin kinatawa Allah subhanahu wa ta'ala sa amin dalam pagitan puno sahid sa amin perutno pito kau induruan kau ribon
atau indulungan ke prize atau samian tinu kita medal. Ini indulungan medal. Wa Allah subhanahu wa ta'ala manusia masyahirin tabot sa ilaw kiamat ini pinakita ko isinian ko projektorian lain. Te kita wa kemon manusia lesen ilaw kiamat pinabetaran dia tak kokne yene taj yene makutta pinta makutta. Bang tu si me Arab me ikale me itemina subay dua me itemina name si me Arab halu hajje zayen makutta la ibnebeta data kokne amman yakut min khairum min ad-dunya wa ma fiha ma qutta lay pamante biha ka dunyahin te kita pinebeta lay sedang buat manusia syahid yene selo dunya pinebeta lay ta kokne yene ma qutta mian ngilap yakut amban ngilap ko bulawan mian ngilap pambulawan ko tu kita ini be yakut ene gabana be tahu tu be ete ko tipeyan sal ngilap pote aku medaya mian asal sinag ba tamanan sinag hap pinema manamalan sa mian ubos yenay harapanen duk hargaanen dem buah duma kutamian hargaanen amban Allah subhanahu wa ta'ala me kepung terian sa agama Islam harga ape amban dunya ini duk maisi-isi ne yenay makutalay binetad si dem buah kok manusia sahid tu sa dunya kan Allah subhanahu wa ta'ala sahid nagniat kita misahid bagi bisang kita juga kaya sahid kaya bono bang niat dan big sebenna Allah subhanahu wa ta'ala hadis ini mata kita dihitung ne kaya ina sahid sa amin kuno kasi abang misil bang sebenna niat dan hinabusan nen wa yuzawwiju isnaini wa sabi kukang kaya kahalan pinandahan ni anak ilu yun misihid niya pitumpu duk duwe amban hurul ain den de madalam surga gape bakas den ngal bakas tagite gape bakas osal ilahi nang Allah subhanahu wa ta'ala pangagat si manusia yene masyahirin ko sila sidams duk sinaji ina bagi isun asal mabaya siya tin side kedot ni pitumpu duk duwe den sa insyaallah tinen yan daman da den de betuhin bisan kepeluan samian na ako karo say itinan depende ni sa Allah subhanahu wa ta'ala gani mencari peg selosan dahil na selos mag dalam surga sumaguwa insyaallah importante mo mag-isik surga kini insyaallah kaya masal sine syahid na ikinato kipungtinan sa agama Islam pitumpu duwi andanen dan buat dulela samian ini wa harga hinang metusi dunyahin bago behinang samin kan Allah subhanahu wa ta'ala wa yushaffa' min 70 min aqaribihi duk meke inapruba ni Allah subhanahu wa ta'ala na paat amban me ke usbahanne pitumpu kahanen etin lai kita sulat si amban dalam narga jahannam makasari dinaku Allah subhanahu wa ta'ala kapruba ni ini buat masjid mian na paat usbahane pitumpu kahanen amban dalam kebinsaran iyan sini manusia sahid. Gani yaruyan kaya apruban. Allah subhanahu wa ta'ala manapaatin seddi ang baninin. May kinibinabihan puas ang bayan gani adam buwado. Sibi yan manusia kana gunagwarane. So may sahid ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tawad siya law kiamat. Dan buwado arta. Bineta data kok na ini hargaan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hape ang baninin dunyan duk isisine. Duk pitumpu ang panahlini nagsinapato ini. Lahat dalam hargaan sa amin. Ubus. Niyan di bisara tiyan usanuin si kalime si keempat insyaallah pagdiatan tabi yan manusia syahadatu alla ilaha illallah bang kasebutan dan masa kalimat la ilaha illallah masa kalimat la ilaha illallah min qawliha bil laili wan nahar ga'niya si iye ella duk sangim salidu sangam duk ella so pekkan masa kalimat la ilaha illallah sunagwa sine ampan kitiwi daran ne bulut kalimat teu kumaran pun sinam bangkit makin hajat esem kalimat la ilaha illallah bangku itu lebih kebeksen bangkai no gani dan buah ambani pekkatewi insyaallah bagi insyaallah kan pekkatewi sebutan tadi insyaallah subhanahu wa ta'ala bagi gainen bohat me kebungtin yang gebuat bohat amban sembahaya adalah tu wajah tin musa saya samia pekkatewi
data jeep tibi ta tuan penengan te bisamian gay buhat pinakalampong ne duk te ku te bang peri sapiti mate te buhat te bi pindebi te Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinin meke mate etine hide pusan bisaran kalimat la ilaha illallah dakhala jannah te meke surga manusia. Ubus mian bisa beliku hinepusan ubusku ini ni ada buat hinang teminin ku itu syarat hinang ku kewajiban dan buat ayat surah dalam Quran peggeinin asal mereka lepas kita bi hinang yawahin ku itu syarat tiak sikibut indama ibut indama berubat tebi ni ada buat surah subai belik tebi start kita magbalik amban inin si menabalik magbalik kita berbuat dengan inin para siako supaya para duk kita bi azab kuburin lapas amban kita bi yene telum garu ekka so telum ayat so ada helu amban approval sikimo untuk indah bagi asia na kurai wahin ngatu kam me jama to gai sina kam mabaya lapas amban dalam kubuk gai mabaya kita bi lapas kemon surah tabarak alladhi biyadihil mulku belit tebi ko itu belit tebi surah tabarakin indem buah do ubus ini indem buah bang tebi tabassa tebi kamalan tebi sielong salim samian tabut si dalam kubur tebi sara wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah ini munajjia etinen magalapas mekkel dik sikitebi abban dalam sisa dalam kubur samian okay para indaba atau anen kau dik sikibut mengetu memorai samian Insyaallah. So guys, insyaallah si manabali start amban balik tapos surah tabarak kadang kamu tabarakin start amban balik si manabalik start kita magbalik da pulun bi suweda bisan pite libello pituello kitibi bisan pite da ayat do telu ayat atau telu lain samian makasari si manabalik ang manal salatun amban tabarak si telu lain haji magbalik kitibi ubus sampai hendak pusan dan sampai bang tegelan dan berbalik tapi si tegelan terlalu kasar terdoa tapi sampai mati kita tidak akan susah. Sudah gua important dan supaya terbalik tapi dan buat surah ini. Pakai sabi ne tapi saru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban habis ada si Amr ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala annahu qala man qara'a tabarakal ladzi bi yadihi al-mulk kulla lailatin manahu Allah azza wa jalla biha min adhabil qabr sine nakabassa pinna surah tabarak atau tabarak alladhi biyadihi al-mulk tiap sangem ubus gay pinnya inazab Allah subhanahu wa ta'ala wa isiksa dalam kubur samian ini besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan pengku pakai kitbin mati kemon me kemudian sa Islam bang bejiat mula-mula aku kebuatan ku samian supaya niat tabin haja sumegua magbasa Quran na sa kebuat sikit tabi tabarakin asal wajib ku sikit tabi puas daro dan jutuan do kamay samian 30 ayat do start si marabalik mag-start tinan ano kitabi sampai tebote mati duk kitabi lapas ang dalam kubur puas ang banyan balik tayo sa manabalik tanam diray na murah-murahan bangpan kita ini lapas wallahu subhanahu wa ta'ala ang panigin sanaan do pinatek ka kita bang pinatek ka dalam kurte itinan hapan luhayan kita di amban saban amban sa Allah subhanahu wa ta'ala kita bi hadha wallahu alam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.